Ekonomska novinarka Milica Rilak sa svojim sagovornicima otvorit će temu Driving the Future, inovacije, infrastruktura i povezivanje. Milice, izvoli. Dobrodošli na treći završni panel Cargo Conference Belgrade. I sad naš zadatak nije samo da ponudimo nove informacije u okviru teme Driving the Future, inovacije, infrastruktura i povezivanje, nego i da na neki način zaokružimo diskusije i naravno da ne zakasnimo na ručak. Naravno, ostavit ćemo nešto i za narednu godinu za koju sam sigurna da će se desiti. I zato pozivam učesnike ovog završnog panela da mi se pridruže, a ja ću ih onda predstaviti. Izvolite. Dakle, sa nama je gospođa Nataša Mirković, pomoćnik direktora Uprave carina Srbije, sektor za carinske postupke. Dobar dan. Sa nama je Milica Babić iz Merks Srbija. Dobar dan. Profesorka Snežana Tadić sa Saobraćajnog fakulteta. I gospodin Dejan Lasica, Rail Policy Coordinator transportne zajednice. Hvala vam. Hvala vam što ste ovde sa nama. I krenula bih od vas, gospođo Mirković, pošto je infrastruktura ključna za funkcionisanje intermodala, ali infrastruktura nisu samo pruge, nisu samo putevi, nisu samo to. Znači, eksperti, a i ovde naši sagovornici na ranijim panelima, čuli smo da intermodal nije nacionalni sport i da je neophodno da ceo region bude što bolje povezan u jedan jedinstven operativni okvir kako bi dobio značajniju ulogu u evropskoj logistici. Sada, jedno od najvažnijih pitanja kada govorimo o povezivanju regiona je to pitanje carine i carinskog postupanja. Dakle, šta biste izdvojili kao najznačajnije korake napravljene u proteklom periodu, a kada je reč o uslovima za odvijanje intermodalnog transporta? Hvala puno. Pozdrav svima ispred Uprave carina. Šta reći? Povezivanje, apsolutno, razvoj, apsolutno, omogućavanje uslova od strane Uprave carina da prosto pomogne svima vama u pri sprovođenju carinskih postupka, apsolutno. Uprava carina i njena uloga se godinama menjala. Znači, neko ko radi 30 godina, apsolutno ono što je nekada bilo, to je zaista promenjeno i uloga carine pre svega da bude servis privredi, to je servis vama. Da bismo sve to omogućili, mi prosto negde smo morali da krenemo da razmišljamo na drugačiji način, da sebe promenimo i na tome radimo već dugi niz godina. Takođe smo svesni zelene logistike, gde god se ode na bilo kakav carinski forum ili Svetska carinska organizacija, Evropska komisija. To su prosto danas neke teme koje su uobičajene, koje su normalne, na koje više niko ne reaguje, pa samim tim i kolege u Upravi carina na isti način zaista svi razmišljamo. Fokus Uprave carina u protekloj godini u delu koji se odnosi na intermodalni saobraćaj se pre svega odnosio na omogućavanje otvaranja dva velika terminala. Vi ste svi toga svesni. To je pre svega intermodalni terminal Batajnica, za koji smo se omogućili da počne sa radom, doveli carinske službenike, krenuli smo u sve carinske postupke. Znači, ne govorimo samo o tranzitu i o nadzoru, već i o carinjenju. Razmišljamo o daljem razvoju i pomoći Upravi carina za ovaj terminal. Pored toga imali smo i otvaranje već pomenutog M-Box terminala u Nišu u protekloj godini, što je za nas velika stvar. Prosto smo omogućili uvezivanje tog terminala sa carinskom ispostavom Železnička stanica Niš i krenuli prosto da sprovodimo sve carinske postupke i tu. Gde smo još pomogli? Pomogli smo u delu koji se odnosi na rokove dopremanja robe u železnici, koji su takvi kakvi jesu u odnosu na Evropu, to je minimum 14 dana, maksimalno 28, ali kada je u pitanju nacionalni tranzit u železnici, u protekloj godini smo omogućili da minimalan rok transporta u carinskom postupku bude 10 dana. To su nekako najveći koraci koji smo preduzeli vezano za intermodalni
intermodalni transport u najkraćem. Da, kao ono što smo čuli na prethodnom panelu, onih 14 dana, eto, skraćeni su na 10, odavde do Wolfsburga. Sada ću zamoliti Milicu Babić iz Merska da vidimo kako na to gleda jedna kompanija koja je uvek dosledno isticala značaj regiona. Dakle, može li ova Jadranska regija da postane ključni koridor za evropske uvoznike i izvoznike? Dobar dan svima. Prvo bih se zahvalila organizatoru na pozivu za ovu konferenciju. Zadovoljstvo mi je što ću ispred kompanije Maersk danas da pričam o ovoj temi. Mi smo od uvek isticali značaj ove regije, generalno za jadranske regije kao strateške tačke za povezivanje Evrope sa svetom i sam geografski položaj luka Rijeka i luka Koper omogućava povezivanje, da kažemo, sveta sa pre svega centralnom i istočnom Evropom. U skladu sa tim je i pre 2 dana, da kažemo, svečano otvoren naš novi terminal u Rijeci, Rijeka Gateway, i to je bila jedna, odnosno to jeste jedna od najvećih ili najveća investicija u infrastrukturu u Republici Hrvatskoj. Takođe, sam Maersk se zalaže za to da pruži end-to-end servis svojim klijentima, tako da ima kompletnu uslugu od proizvođača do krajnjeg korisnika. U skladu sa tim i sa ovom temom danas koju imamo intermodal, planirano je da sa novog terminala 60% tereta se otprema upravo železnicom. I to govori, kako se zove, i o važnosti regiona i o važnosti železnice. I evo, dok smo još u ovom krugu, da kažemo, zagrevanja i upoznavanja, dakle, zamolit ću gospodina Dejana Lasicu isto da nam odgovori na pitanje da dok se ulaže u ovu čvrstu infrastrukturu, pruge, autoputeve, dakle, gde vi iz ugla transportne zajednice vidite najveći strateški nedostatak u toj nekoj mekoj infrastrukturi i povezivanju? Znači, šta je danas ključna prepreka? Čuli smo ovde regulativne, administrativne, tehnološke, kadrovske, koja sprečava da naši novi ti putevi, pruge, luke funkcionišu kao jedan jedinstven, efikasan intermodalni sistem. Dobar dan svima. Pa čuli smo uglavnom sve odgovore, ne bih imao nešto novo osim da predstavim jedan primer iz 2005. godine između Srbije i Bugarske. Znači, tada su Srbija i Bugarska potpisale sporazum o zajedničkoj kontroli za železnički saobraćaj, koji je obuhvatao paralelan rad carine, policije, fitosanitarne, veterinarske inspekcije i železničkih organa. I to je funkcionisalo 5 godina. Vremena obrade vozova, neću da kažem čekanja, već obrade, koje uključuje i čekanje, su za 50% smanjena. Konkretno u putničkom smo imali umesto 3 stajanja i 1 stajanje u Dimitrovgradu, kontrolu u hodu vozova, znači 25 minuta je bilo bavljenje umesto 1,5 sata kao što je danas, a u teretnom je, čini mi se, sa prosječnih 14 sati smanjeno na 7 ili 8. Danas Srbija samo sa Crnom Gorom ima takav, ali ne tako dobar, jer se kompletna obrada ne radi u hodu zbog nekih tehničkih smetnji na relaciji Prijepolje-Bijelo Polje, već se potpuno obrada voza radi u stanici Bijelo Polje, ali rade zajedno službe. To rade od prošle godine, što je opet dobar primjer. I u regionu imamo samo u stanici Tuzi železničko između Crne Gore i Albanije i nijedan drugi prelaz železnički nije, da kažem, posednut sa tim one-stop shop sistemom. To su te male stvari od kojih moram da počnem, jer vi za sat vremena uštede, to je ekvivalent 100 miliona evra na 5 kilometara za investiciju. A isti efekat u travel time, a ovo je samo dobra volja obe strane da urade. To je svakako jedna stvar koja se tiče administracije. Druga je još kompleksnija, ali opet se tiče administracije i regulative.
železnica da bi uopšte dala svoj pun doprinos u jednom intermodalnom lancu, ona mora sama sa sobom da bude interoperabilna. Kad kažem to, znači sve železnice u regionu, potrebno je da se uvežu, ne mogu da rade kao jedan organizam. Da bi se to desilo, one moraju da izvrše, trebalo bi da izvrše prepoznavanje glavnih dokumenata, znači licenci, safety sertifikata, dozvola za mašinovođe i to je nešto što su neke zemlje već uradile, ali u smislu da prepoznaju dokumenta izdata od EU member states, a ne u regionu. Nastavit ćemo se, ovo toliko za početak. To su te administrativne stvari koje apsolutno ne koštaju. Koštaju, kako da kažem, truda i volje u stvari da se tako nešto uradi. Pozdrav profesorki Snežani Tadić. Dakle, evo, kada uzmemo u obzir tu, da kažem, ubrzanu digitalizaciju, automatizaciju, logistici na globalnom nivou, dakle, da li trenutni nastavni planovi na Saobraćajnom fakultetu adekvatno pripremaju studente za buduće izazove? Znači, gde vi vidite sada ovaj najveći raskorak između onoga što industrija danas traži i veština koje mladi inženjeri stiču tokom studija. Kako planirate da premostite taj jaz? Zahvaljujem se na pitanju. I ako mi dozvolite, ja bih ipak počela prije svega pohvalom ove konferencije. Svaka vam čast. Znate, kada se govori o intermodalu, slična ekipa se okuplja ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Srećemo se mi. Ali je nekako atmosfera na ovoj konferenciji zaista drugačija, a i nekako drugačije pričamo. Kao da smo rasterećeni, osjeća se neki veći stepen familijarnosti, a to je u stvari samo dokaz posvećenosti Marije i Milice i zaista svaka vam čast na tome. Sad, koliko dobro spremamo studente za privredu. Pa naši studenti, mi njih učimo mnogo više nego što oni koriste to u privredi. Znate, jedan student da bi završio studije, on mora puno toga da nauči, da savlada. A onda se negdje zaposli i radi jednu vrstu posla. I njegovo školovanje, njegovo obrazovanje nije završeno onog trenutka kada je dobio diplomu i počeo da radi u nekoj firmi. Svaki dan, svaki od ovdje prisutnih nešto uči. Moramo da pratimo, pa mi učimo. Znate, ja stalno nešto novo učim. I ne učim samo iz naučnih radova. Zapravo, pravo da vam kažem, naučni radovi, sertifikovani za našu oblast, to vam je tehnika pisanja, ništa drugo. Uči se iz prakse. Slušamo probleme, prenosimo studentima i motivišemo ih ne da znaju da ih riješe, nego da znaju da uoče problem, da znaju kako da traže rješenje. A što se tiče novih tehnologija, kako da vam kažem, kada bismo još uveli i softvere, sve koje postoje, pa i nove stepene automatizacije, robotizacije, digitalnih blizanaca i tako dalje, pa fakultet bi trajao cijeli život. A to je u stvari ono, daješ osnovu, on će samo se baviti vjerovatno jednim segmentom onog što je završio na fakultetu i učio na fakultetu, a onda se dalje obrazuje i usavršava, a sva ta digitalizacija, to je alat. Znate, mi smo imali tu digitalizaciju i prije 50 godina, samo što se nije zvala tako. Mi smo ručno računali, pa smo onda dobili Excel i Excel nam je radio strašne stvari. Sad je obim tokova, broj procesa, broj interakcije toliko eksponencijalno porastao da to ne možemo da radimo na taj način. Znači, to nam samo pomaže. Inače, ako neko razumije problem, on će da ga rešava na ovaj ili onaj način. Čim je velika
velika, da kažemo, veliki tokovi, velika baza podataka, naravno da nam trebaju naprednije tehnologije. Ali vjerujte da su i tekako sposobni, a dokaz da je to tako, evo, ja moram to da kažem, jer juče sam imala odbranu završnog rada, gdje je kolega samoinicijativno, on je slušao predmet intermodalni transport, shvatio je da tu ima sad puno primjene nekih novih tehnologija, mi pomenemo koje su sve to tehnologije, a on je izrazio interesovanje da recimo njegov završni rad bude upravljanje intermodalnim terminalima. Sistemi za upravljanje pazite, to je izuzetno kompleksna tema. I to je tema koju nijedan softver ni sad, nijedan sistem za upravljanje, ni od postojećih, ni od onih budućih neće riješiti. To je stalno otvoreno pitanje optimizacije. Da ne pričamo o svim ostalim segmentima, samo da pomenemo pozicioniranje kontejnera u terminalu. Pazite, u intermodalnom terminalu, pa još preko okeanskom, pa to je problem vječne optimizacije. Tako da imamo mi odlične kadrove i naravno da i ovakve situacije, mislim to ljudi koji su prisutni ovdje, puno mojih bivših studenta, oni znaju da mi u stvari i korigujemo te nastavne planove i programe u skladu, u kontaktu sa privredom. Imamo taj neki, da kažem, odličnu interakciju sa bivšim studentima, imamo zahtjeve, imamo ideje, pazite, bilo je malo šala, ali malo i ozbilja. Na prethodnom jednom kongresu na saobraćajnom fakultetu, na Logiku, kada su kolege rekli, znate, trebalo bi i ovo da uvedemo, pa i ovo da uvedemo, a onda, znate, pošto sad se intenzivira ta saradnja sa Kinezima, trebali bi da im uvedemo da uče i kineski. Pa mislim, znate, Negde mora da se povuče crta čak i u digitalizaciji. Pa neko od njih će učiti kineski, ali onaj ko bude radio sa Kinezima, mislim, ako radimo sa, ne znam, Njemcima, neka uči njemački. Jasno. Zadržat ćemo se kod vas, pošto nam to daje dobar šlagvort za nastavak razgovora. Dakle, možete li nam navesti neki primer projekta gde taj naučno-istraživački pristup i rad doneo neku konkretnu uštedu, povećanje efikasnosti nekoj domaćoj logističkoj kompaniji? Pa znate kako, to je jedan sad primer kad bi... i ne sme da bude na kineskom. Prvo, ne mogu da kažem jedan. Jako je teško kad tražite nešto jedno ili dva ili tri primjera, jer je takvih primjera puno. Sad, onom o čemu i prvi i najveći, to je izuzetan doprinos kompletnoj privredi. I to moram da kažem, to je uopšte postojanje odsjeka za logistiku. Programa logistike. Mi smo prvaci u regionu i imamo odličnu saradnju. Mi sa univerzitetske strane sa cijelim regionom sarađujemo od Slovenije, Portoroža, Maribora do Crne Gore. Sa svima imamo odličnu saradnju. Sarađujemo u komisiji za odbranu jedne doktorske disertacije na temu dry portova, bila nam je koleginica iz Švedske. Imali smo prijavu doktorske disertacije za svemirsku logistiku. Valjda vam to dovoljno govori o tome koliko imamo znanja. Ti mladi ljudi zaista imaju znanje, imaju dobru energiju. Primjere, bezbroj ih je, osim odsjeka za logistiku. Pa i prije 40 godina promovisana je mreža robno-transportnih centara tada SFRJ. Ja nisam učestvovala u tome, ali ja volim da to kažem našim studentima. Znate zašto? Zato što kad kažemo da jedna Njemačka ima preko 250 terminala, a mi nemamo ili do prije 10 godina nismo imali ništa, jer i ono što smo imali, strašno je, ali ispričat ću to kasnije, kažem, nije to zbog toga što mi nemamo pameti i što neko ovdje nije znao da nam to treba, nego neke druge stvari su bile, da ne pričamo o onim dešavanjima koje su se desile. Taj projekat je dobio podršku
svih tada zvaničnih finansijskih institucija Evrope. To nije projekat koji je rađen onako. Dalje, za pojedine sisteme, pa tu su i danas te kompanije. NELT je, ja sam bila prisutna kada je kolega iz NELT-a bio na Saobraćajnom fakultetu i dobio preporuku da odlaze iz Luke Beograd. Idite što dalje, širite. Pa učestvovali smo i u nekom baznom planu širenja NELT-a. Pa tu je Milšped. Mislim, veliki broj igrača, da ne pričamo o sistemima koji su dati za grad, za koncepcije city logistike. Tu mogu da kažem da smo još zaista pravi prvaci. Imali smo predmet city logistiku onda kada nije u svijetu održan ni jedan kongres iz city logistike. Znači, na Saobraćajnom fakultetu od 1998. godine se sluša predmet city logistika. Prvi kongres iz oblasti je održan 1999. godine. Ljudi koji su danas, da kažemo, razvijaju te sisteme, ali zaista razvijaju, projektuju, planiraju, grade, oni se pozivaju na nas. Mi imamo rešenje city logistike, samo što ta rešenja putuju i nadamo se da će jednog dana i stići do pravih donosioca odluka. Sad sam htjela da kažem, neko vas je na prethodnom panelu citirao da ste rekli da je ta disproporcija moći i znanja, da je to taj usud, koji... To je sindrom koji traje od kako se ja bavim ovom oblašću. Pa eto, mogu da kažem i recimo za te intermodalne terminale kada smo tamo negde još prije 20 godina radili jednu veliku studiju, nećete vjerovati, mi smo tada imali samo žit. Samo u žitu je bio pretovar kontenera. Čovjek koji je bio u žitu nas je vrlo ljubazno primio, sve smo, ali niko nije imao crtež žita. Ja ne znam da li, mislim, mi da smo znali da ne postoji layout plan terminala, mi bismo ponijeli pantljiku, alat, pa bismo izmjerili. Ovako smo morali malo korakom u letu. Da, to je prva skica žita je tako napravljena, vjerujte. Ali znate šta je još tužnije? Da ta skica se kasnije provlačila na ihihi projekata koji su rađeni. Mislim, prosto je korišćena, ne od strane nas. Mi smo je napravili i dali, a onda su je koristili za druge projekte. Nikad niko se nije potrudio ni da je koriguje s aspekta nekih detalja. To je ta inertnost koja je kod nas prisutna i opet moram da kažem, ne samo u Srbiji, u cijelom regionu. Jasno. Pomenuli smo, dakle, tu tešku reč digitalizacija. Dakle, gospođo Mirković, pomenuli ste neke korake koje je carina uradila na tom polju. Dakle, koji su još važni projekti, svakako u ovom prvom krugu razgovora nismo stigli da pomenujemo sve, i digitalizacije i automatizacije? Dakle, na čemu carina sve radi? Mi smo, to kolege koje su pre svega u drumskom saobraćaju dobro znaju, imali veliki izazov u avgustu mesecu kada je Evropska unija planirala da uvede 1. septembra podnošenje dve deklaracije pri ulasku robe na carinsko područje Republike Srbije. To je za nas prošle godine bila zaista teška iz prostog razloga što smo više puta pisali, urgirali, zajedno sa državama članicama Evrope koji su, kako da kažem, istočna granica Evrope. Uspeli smo da se izborimo da to odložimo i taj neki rok za primjenu NCTS-a faze 6 je 1. jun 2026. godina. Uprava carina je postavila rok da to, mislim, prosto da bude i kraće. Stavili smo 1. mart, najdalje do 1. aprila.
Ono što poslovna zajednica treba da prati moment kada budemo spustili naše funkcionalne specifikacije na sajtove, kako bi proizvođači softvera mogli to da isprate i kako bi svi bili spremni, nadamo se najkasnije 1. aprila, da naše deklaracije krenu ka Evropskoj uniji, znači da krene jedna deklaracija koja će imati i sigurnosne i bezbednosne podatke, a takođe i tranzitne podatke. I mislim da smo time jedan onako ozbiljan problem svima nama zajedno, jer kako je privredi problem, verujte, tako i carini takođe. Prosto mi smo deo jedne zajednice. Pored toga, znači to je prosto nešto što je onako najbliže u ovom trenutku. Pored toga u 26. godina će biti najizazovnija godina u radu Uprave carina, prosto ono što implementiramo jesu automatizacija uvoznog sistema, automatizacija izvoznog sistema, automatizacija sistema bankarskih garancija. Započet je projekat koji smo dugo planirali, konačno i to počelo u protekloj godini, to je jedinstveni šalter. Pored toga mi imamo i elektronski ATA karnet koji puštamo u toku sledeće godine, a takođe sa kolegama iz Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture počinje primjena elektronske CM dozvole od 1. januara 2026. Ja da vas ne bi mnogo opterećivala, šta znači za svaki od tih sistema, zaista bukvalno 2 rečenice. Automatizacija uvoznog sistema predstavlja najteži korak u radu Uprave carina. Znači, sve ono što poznajete u uvozu zadnjih 30 godina neće ličiti na ovo što trenutno radimo. To podrazumeva elektronsku deklaraciju i elektronski kompletno dostavljena sva prateća dokumenta carini radi kontrole i pregleda ukoliko ta kontrola bude naložena. Automatizovani izvozni sistem takođe, znači elektronska deklaracija, elektronska prateća dokumenta, kompletna razmena, znači kompletna komunikacija sa carinskim agentima i sa uvoznicima i izvoznicima će se odvijati isključivo elektronskim porukama. Pored toga, prilikom istupa robe iz zemlje, poslaće se i elektronska poruka izvoznicima kako bi se započela, odnosno omogućila popunjavanje prijave za PDV u tom poreskom periodu. Nacionalni jedinstveni šalter, sistem, šta to znači? To znači da sva uverenja, dozvole, saglasnosti koje su neophodne da bi se sproveo bilo koji carinski postupak će biti elektronske. Ne znači da će one biti skenirane, znači sistem komunicira sa sistemom i vraća poruku da li je, recimo, fitosanitarno uverenje za tu pošiljku u tom kamionu izdato, da li je izdato za konkretnog uvoznika, koja je količina, sistem uvoza vraća poruku i sve se to notira u oba sistema. Znači, sve snage Uprave carina u sledećem periodu će biti usmerene na realizaciju svih ovih projekata. To je najkraće. Mislim da svako ko je prošao pored IT sektora vidi toliko tačaka gde kao mogu da nastanu problemi, ali to mora na kraju da radi, tako da držimo vam palčeve. Milice, evo, vidimo kakav je razlog. Da krenemo od toga kako će vaš terminal podržati sve ove planove. Znači, Rijeka Gateway donosi tu novu dimenziju i povezivanje i razvoj logističkih tokova, a u isto vreme je i primjer digitalne izvrsnosti. Pa da vidimo prvo kakav je sve to terminal, a onda ćemo da vidimo i ovaj digitalni deo. Da, što se tiče samog terminala, projekat je zamišljen kao infrastrukturni projekat kompanije IPM Terminals, što bi bila ćerka firma kompanije Maersk koja se bavi terminalima i ENA Logica i osmišljen je kao, da kažem, ključna investicija u Republici Hrvatskoj, što dokazuje i jučerašnje otvaranje kom je prisustvovao i gospodin Plenković, ali i sam vrh kompanije Maersk. Terminal je zamišljen, odnosno izgradnja terminala u 2 faze. Prva faza je sada
završena i daću vam neke osnovne informacije o terminalu, da je dužina njegove operativne obale 400 metara, dubina gaza je 20 metara, što omogućava pristajanje brodova nosivosti do nekih 18.000 TEU jedinica. Kapacitet samog terminala za prihvat otprilike oko 650.000 TEU jedinica. Druga faza bi podrazumevala neko proširenje terminala. U tom slučaju bi se kapacitet samog terminala povećao na preko 1.000.000 TEU kontejnera, dok bi dužina operativne obale bila produžena na 680 metara i bio bi omogućen pristup brodovima do nekih 24.000 TEU jedinica nosivosti. Terminal trenutno raspolaže sa 4 ship-to-shore dizalice, sa 15 portalnih dizalica na točkovima, 2 portalne dizalice na šinama. Što se tiče železničke infrastrukture, tu imamo 4 koloseka dužine 400 metara koji mogu da prihvate vozove dužine do 500 metara koji bi se delili, da kažemo, na 2 koloseka, a 2 portalne dizalice na šinama omogućavaju istovremeno utovar i istovar samih vozova. Kada je u pitanju digitalizacija samog terminala, tu imamo jednu, da kažem, softversku platformu koja zaokružuje ceo taj proces. U okviru kontejnerskog dela digitalizacija podrazumeva optičko čitanje oznaka na kontejnerima, automatizaciju toka robe, odnosno kontejnera na samom terminalu, kao i daljinsko upravljanje dizalicama, što doprinosi boljoj organizaciji samog terminala i bezbednosti, jer se smanjuje, da kažemo, intervencija, odnosno ljudski faktor se smanjuje na terminalu. Kada su u pitanju kapije za ulazak i izlazak na sam terminal i kamionski transport, znači tu je takođe proces digitalizovan, postoji posebna platforma koju moraju da poseduju i prevoznici i aplikacija koju poseduju vozači na svojim telefonima kako bi mogli da se prijave za ulazak i izlazak sa terminala, kako bi dobili svoj termin, čime se značajno, da kažemo, skraćuje to vreme čekanja na terminalu i za ulazak i za izlazak, pa da kažemo da se poboljšava i sama produktivnost kako terminala, tako i prevoznika. Imam samo pod pitanje, to je vaša platforma, je li tako, samo Merskova, nije... Tako je. Gospodine Lasica, evo čuli smo o tome kako će se sve digitalizovati ili što je već sprovedeno delo. Takve inovacije zahtevaju jasan i podsticajan regulatorni okvir. Nadam se da se slažete. Pa iz ugla transportne zajednice, znači, da li naša, da kažemo, regionalna transportna politika kaska za tehnološkim razvojem ili je prati? Dakle, ako možete da date koji bi taj bio neki hitan set propisa koji bi trebalo da uspojimo, međunarodne sporazume koje treba napraviti kako bi sve to funkcionisalo kako treba. Teško pitanje. Teško sprovodljivo sve to što ste rekli u nekom razumnom periodu. Zašto? Ja ću više govoriti iz ugla železnice. Jasno je. Mislim, tu moram da pohvalim Drumadžije da su ipak u nekom level up u odnosu na železnicu. Što se tiče železnice, složio bih se sa prethodnim panelistima da moramo prvo da rešimo infrastrukturu da bi razmišljali o nadgradnji, digitalizaciji svega. Naravno, ne treba čekamo 100 godina, nego kad imamo elementarne uslove da pružimo dobru uslugu, a to mislim bar design spin da poštujemo svuda, da nema lagane vožnje i to što podrazumeva adekvatno održavanje s kojim se mučimo 30 godina, to bi značilo onda prostor da počnemo da razmišljamo o digitalizaciji, ovim stvarima koje se u terminalima već sprovode. Pre toga bojim se da bi to bilo, ne bi donelo očekivane efekte.
Znači, nisam pristalica da čekamo dugo, ali moramo ovo rešiti, to se već sve rešava. E sad, kad ste spomenuli regulatorni okvir, u svakoj od članica transportne zajednice uglavnom postoji ITS strategija ili kao deo transportne strategije. Nisam siguran u Srbiji kakav je slučaj, mislim da je to deo, da se sad baš radi update sa Svetskom bankom i da je to prostor gde bi oni mogli da vrlo jasno objasne šta se želi i da definišu jedan akcioni plan, vrlo merljiv i u nekom vremenskom periodu šta treba od podzakonskih akata da se donese da bi se to implementiralo sutra u pogledu digitalizacije i unapređenja postojećih sistema. Ono što je dobro svakako je da u pogledu železnice Srbija ima regulatorno telo, ima telo za bezbednost. Dužnost tela za bezbednost je da objavi sve TSI-eve koji su srž onoga o čemu pričamo za interoperabilnost, pa i za buduće korake u digitalizaciji. Oni su to uradili. Naravno, tu nije kraj priče. Treba to sad i primeniti. To se naravno primenilo na projekte koji su završeni skoro ili koji se sad završavaju, kao što je recimo Niš-Dimitrovgrad, pa ćemo imati tu bolju kontrolu saobraćaja, a i povećan kapacitet vozova. Povećan kapacitet za veći broj vozova. Nažalost, i sadašnji kapacitet i prohodnost pruge je više nego dovoljan zato što nemamo broj vozova adekvatan, ali svakako je dobro da se radi na toj nadgradnji. Znači, ako krećemo od nekog regulatornog okvira, strategija, akcioni plan, podzakonska akta i implementacija kroz projekte. To je neki otprilike redosled poteza. Kada krenuli smo nekako ovu priču od kadrova, znači fakulteti obrazuju život, kao što kažete, takođe nastavlja sa obrazovanjem. Dakle, logistički sektor se suočava sa tim dramatičnim nedostatkom i vozača, mašinovođa, operativaca. Dakle, kakvu ulogu ima transportna zajednica u tom delu, kreiranju regionalne politike za razvoj ljudskih resursa u transportu? Kako vi gledate na taj problem? Pa jedna od uloga transportne zajednice, pored legislative i pomoći svim članicama i monitoringa projekata, jeste svakako i edukacija. Ono što mi radimo poslednje 3 godine, da kažem, u saradnji sa Evropskom agencijom za železnice, 4 puta godišnje se organizuju tematski treninzi koji nisu predugački, traju po 2 do 3 dana, ali sa pažljivo odabranim temama, koje opet dolazi kao zahtev iz regiona. Tako da je to jedna vrsta obuka. Naravno, i pored toga imamo, zahvaljujući promenama u evropskoj regulativi, prošle godine je donesena nova regulativa koja se odnosi na TNT mrežu, da bi se upoznali sa svim tim novotarijama koje su opet dužni da poštuju prilikom održavanja i novih projekata, takođe organizujemo tematske konferencije. Povrh toga to je, da kažemo, kontinuiran rad. Pored toga bih istakao jedan projekat koji sam možda i prošle godine najavio, a ove godine on već ima neki svoj epilog, a to je uspostavljanje regionalnog centra, Regional Center of Excellence, regionalnog centra izvrsnosti, za koji smo angažovali konsultanta. Deutsche Bahn Academy je uradio po uzoru na to kako su oni uspostavili edukaciju svog železničkog osoblja. I sada imamo neka 3 scenarija na stolu. Studija je završena. Dakle, da napomenem da to neće biti nikakav, u bilo kom scenariju neće nikakav biti zamena za redovno školstvo, ali bit će ono upravo o čemu je profesorka govorila, znači nova znanja i veštine za postojeće osoblje, da im pomognemo da stiknu, ako neko treba inženjeru znanje iz IRTMS-a ili mašinovođi za ETCS i bilo šta drugo, mogu biti ti tematski seminari i to je neki najniži nivo koji je outcome te studije. Drugi nivo bi bio ad hoc duži treninzi sa angažovanjem profesora i svega i treći full scenarij da to bude posebna institucija koja bi onda i koštala i o tome sad razmatramo i to će biti do partnera koji će se scenario odabrati, ali i naših saradnika iz Evropske komisije, da li će za početak svakako prvi, a nadam se da će jednog dana zaživeti taj regionalni centar koji će pomoći edukaciji
svih zaposlenih, ne mislim samo na železnička preduzeća, nego na sve institucije, uključujući i državni aparat. Jasno. I sada nekako prelazimo na ovaj deo gde se još više dotičemo nekih tema koje su pomenute i na prethodnim panelima. Recimo, ja mislim da je već u stvari ne da mislim, nego se sećam da je već na prvom panelu pomenuto pitanje subvencionisanja, odnosno državne sistematske podrške projektima koji bi ovaj sektor prosto unapredili i olakšali bi im život, ajde tako da kažemo. Dakle, profesorka Tadić, dakle, te subvencije su uvek tema debate. Dakle, ukoliko biste vi imali priliku da kreirate model subvencionisanja za logistički sektor, na što biste vi stavili fokus? Ja uvijek na kadar i na strateške stvari. Znate, u intermodalni transport, ja uvijek to moram da pomenem i volim da pomenem, je dio transporta, transport dio logistike. I bez strateških odluka koje se tiču logistike nema razvoja ni jednog segmenta, odnosno ni jednog podsistema logistike. Obzirom opet da je to, da logistika ne može da se gleda na nekom mikronivou, sad Srbija, pa čak ni region, nego se to umrežava u mreže, naravno da takvo umrežavanje zahtijevaju ozbiljne pristupe. I uvijek prednost dajem u kadrovima i strateškim odlukama. Sad, moram malo, kad pričamo o ovome, da se vratim na ono što sam zaboravila da istaknem u ovom prethodnoj priči, kad ste pomenuli konkretne efekte i konkretne projekte, odnosno konkretnu vezu između nauke, naučnog rada i privrede. Evo i još jedan primjer. Mi smo uradili projekat za EPS, Elektroprivredu Srbije. I u tom projektu pokazali, ne smijem ni da kažem, koja je ušteda. Da li je do nas, da li će to da se realizuje ili ne? To je sad, opet se vraćamo na ono odnos moći, znanja, koliko u stvari donosioci odluka imaju znanje iz određene oblasti. Znate, danas kad prvo, i opet naglašavam za cijeli region važi, uglavnom se donose odluke 350 stvari treba da riješimo u 5 dana. Niko o njima nije razmišljao prije toga. I onda se traže ad hoc rešenja. Za strateške stvari raspisuje se, traže se i javi se 812 ljudi. Od tih 812 ljudi, 12 poznaje oblast. Oni se zadnji konsultuju. Uglavnom je to tako. Nažalost, ali je tako. I to nije sad. To je odavno tako. To je taj sindrom koji mi vučemo, ja ne znam iz kog razloga. Da li je to, znate, najgora stvar je, ja recimo nemam problem kad dobijem pitanje od studenta koji ima 20-21 godinu, na 3. godini fakulteta. Postavim im pitanje, ja nemam problem da kažem da nešto ne znam. Pa da li ja trebam sve da znam? Ja mu se i onda zahvalim što mi je to pitanje postavio, jer to samo znači da ću to da naučim. Da se raspitam, da potražim, da se konsultujem, pa da mu odgovorim. Vi danas imate jako puno ljudi na jako odgovornim mjestima koji jako malo znaju u toj oblasti, a donose odluke za tu oblast. I to su ti harlekino kaputići kojih ima koliko hoćete. Znaju od svega po nešto, a misle da znaju sve. To je najveći problem. Ja to kad bih mogla da eliminišem, ja bih prvo to eliminisala. Dakle, a znate koliko ljudi ja poznajem... Hvala, nadam se znači da podržavate to. Znate koliko ljudi ja poznajem koji imaju ozbiljne kapute. Ne te šarlatanske, ne te cirkusantske kaputiće, nego ozbiljne kapute, sa ozbiljnim znanjem, sa ozbiljnim pristupom, sa ozbiljnom posvećenošću.
Ne možete vi ozbiljne stvari da rešavate danas za preksjutra. I da vas neko nazove, Snežo, možeš da predložiš koliko ćemo da dozvolimo zadržavanje vozila u toj i toj ulici. Ja kažem, ne znam. Pa kaže, koga da pitam? Ako ti ne znaš, koga onda da pitamo? Chat GPT-a, recimo. Pa moramo prvo da vidimo kakvi su zahtjevi. Da li će da se istovara iz tih vozila da se snabdjeva apoteka i da se istovari jedna kutija, ili ćete da radite selidbene stvari. A ako ćete kutiju, onda možete 10 minuta. A ako ćete selidbene stvari, za 10 minuta svi članovi porodice sa balkona da bacaju, ja to tako objasnim, stvari na ulicu ne mogu da izbace. Pa zamislite kad biste sad iz svog stana izbacivali stvari. Pa nema šanse. Ja iz mog ne bih jedan dan cijeli bih izbacivala. Tako da to je glavni problem. I ja bih to prvo mijenjala. Razumem. Ali evo sada recimo, ne recimo, nego sada iz ugla ljudi koji znaju znanje. Dakle, da li, možda kako hoćete izabrati onda, da li subvencionisati, ne znam, o čemu smo sve ovde pričali, nabavku ekološki prihvatljivih vozila, implementaciju naprednih softverskih rešenja, podrška dualnom ili, kako da kažem, nekom predfakultetskom, da kažem, obrazovanju, specijalnim obukama, gde usmeriti sredstva? Pa sad, gde usmeriti sredstva? Opet ja kažem uvijek prvo u kadar. Ali ako hoćemo intermodal da razvijamo, ali to treba da bude strateška odluka, onda moramo da subvencije usmerimo na razvoj intermodala. Ako je to odluka, ako hoćemo da razvijemo logističku mrežu, na koji način dajemo subvenciju? Ne samo, ja sam sigurna da nijedna kompanija ovdje prisutna ne traži od države sad i ne zavisi od toga da li će da se smanji taksa ili neki porez za neki procenat. Suštinska podrška je mnogo važnija. Znate, da vi možete da prikupite, da odradite kompletnu dokumentaciju onda onako kako treba, da vas niko ne koči, da vam daje podršku, da ako se zna da mi treba 700 metara kolosijek, da mi obezbijedi da mogu da razvijem kolosijek od 700 metara, a ne da pravim od 250 pa ću voz da dijelim na 3 segmenta. Pa mislim, ali tu mora država da se uključi, znate, a ne tu sad imamo puno igrača. Mislim, ovo je jako široka tema. Ja bih sad sve pomalo. Jako puno igrača, jako puno interesa, da se razumijemo. Ti interesi isto nas ubijaju. Ali oni nas ubijaju i šire od regiona. Mnogo šire. Da se ne lažemo. Mi svi to dobro znamo. Ti interesi su strašno i jako vidljivi kod nas. Baš vidljivi. I ti mnogo dalje nego što je region. Evo sada tu nam je Maersk, znači sad ovdje možemo da vidimo kako razmišljaju kompanije. Pored svega onoga što smo čuli od gospođe Babić, sigurna sam da ste čuli za vez da je razvoj 5G mreže na vašem terminalu prepoznat kao jedan od najinovativnijih projekata digitalne povezanosti u Evropi. Nagrađen je u okviru European Digital Connectivity Awards 2025. Dakle, eto, vi ste se znači odlučili za privatnu 5G mrežu. Dakle, kako ste se odlučili, zašto je taj projekat toliko značajan? Pa prvo, rekla bih ono što sam malo pre zaboravila da pomenem, to je da je u ovom trenutku terminal počeo sa radom kao hibridni, da kažemo poluautomatski, ali infrastruktura na terminalu je takva da ona podržava budući prelazak na potpuno automatski terminal i u skladu sa tim na terminalu implementirana 5G mreža, privatna 5G mreža koja je ujedno i prva 5G mreža, da kažem, u Hrvatskoj privatna. Zašto je to bitno? Zato što minimalizuje se, da kažemo, neki spoljašnji uticaj, tako da terminal ima mogućnost konstantnog praćenja,
Veoma je važno, na primer, pratiti rad dizalica i rad vozila, nadamo se i automatski vođenih vozila na terminalu i da se, da kažemo, minimalizuju greške koje bi mogle da se dogode. Takođe, uz pomoć te 5G mreže imamo kontinuirano praćenje svih dešavanja na terminalu, omogućeno je video nadzor visoke rezolucije, kao i nekakve analitike sa veštačkom inteligencijom koje doprinose boljoj efikasnosti rada na terminalu. Tako da, kako bih rekla, znači u realnom vremenu vi pratite dešavanja sa kontejnerima, sa vozilima i opremom unutar terminala, što je izuzetno značajno kako bi se iskoristio sav potencijal koji taj terminal pruža. Što je sjajno, pošto u našoj zemlji se toliko već dugo priča o 5G-u onako u teoriji, trebalo, verovatno ćemo uskoro i u praksi, da ga osetimo. Evo dobrog primjera šta on zapravo u praksi predstavlja i omogućava. Nataša, vama nekako dopada uloga da na neki način završite ovu našu raspravu upravo tim, ajde da kažemo, tim kratkoročnim fokusima carine, dakle, za 2026. Dakle, imate li te novosti za intermodalnu industriju koje možete da najavite, znači, konkretno za njih? Što se tiče same, mislim, pored svih ovih sistema koje nadamo se ćemo završiti u toku sledeće godine, sam intermodalni transport, ono što može da očekuje od Uprave carine jeste prosto dalja podrška, dalji razvoj. U kom smislu? U smislu pre svega podrške kod carinskih propisa i primene carinskih propisa, jer naša uloga je i kontrolna, pored toga što smo mi podrška i servis privredi. Znači, apsolutno smo otvoreni za bilo kakav problem, mišljenje, tumačenje i pomoć, vrlo operativno, da tako kažem, naravno u skladu sa propisima naše države, da ne bude pogrešno shvaćeno. Takođe, mislim, mi organizaciono, kao i verovatno i sve institucije, kako je profesorka Babić i rekla, kadrovi su naravno uvek izazov, ali prosto podrška smo već dosadašnjim intermodalnim terminalima, trudimo se da održimo kako broj ljudi, tako i kvalitet ljudi koji tu rade, a u budućem periodu ćemo to i nastaviti. Zašto ovo kažem? Pored automatizacije, znači svaku automatizaciju i digitalizaciju mora da prati i reorganizacija. Taj deo u odnosu na reorganizaciju carinske službe, ono što znamo od kolega, kako u regionu, tako i u Evropskoj uniji, jeste najteži deo izmene procedura svih državnih organa, posebno kada je u pitanju carina. Jer to naravno direktno utiče i na privredu. U toku sledeće godine ono što znamo jeste da se deo koji se tiče intermodalnog transporta neće dirati. Zašto? Zato što su u pitanju čvorišta. Čvorište gde se susreće roba, gde se susreću vrste saobraćaja i apsolutno ono što može da bude, što možete da očekujete, jeste podrška Uprave carina i u ovom delu. Eto, najkraće. I hvala svima. I evo sada na samom kraju ćemo malo da glasamo, ali ovoga puta po opcijama. Dakle, pitanje za sve vas je zapravo šta je prema vašem mišljenju najveći izazov u intermodalu? Ja ću vam prvo dati opcije, ali inače možete da glasate zelenim, ćemo ovog puta samo da glasamo. Opcije su, dakle, najveći izazov infrastruktura, zakonodavni okvir ili kadrovi. Ajmo da vidimo prvo koliko vas misli da je infrastruktura najveći izazov. Nice. Poprilično. Dakle, zakonodavni okvir, ako neko to protumači kao carina, eto. Zakonodavni okvir. Boga mi. I na kraju kadrovi.
Dakle, 20 ruku podignuto, dakle, infrastruktura očigledno za sada najveći izazov, rekla bih da je što kažu moje kolege voditelji popularnih emisija, publika je odlučila. Hvala vam još jednom što ste prisustvovali i što ste oslušali ovaj treći panel, što ste sa nama zaokružili ovu konferenciju i ja pozivam dalje organizatore da vas vode dalje. Ja sam Milica Rilak, novinarka Nedeljnika. Zaboravila sam na početku da vam se predstavim.